لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله دمها وجعلنا من صالح أهلها صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم رب أنت مولانا يا معبود
سبحان الله 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 بحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم الفاتحة آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة والتوفيق للأعمال الصالحة والدرجة الرفيعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام. بلغنا وارزقنا ويسر لنا مع أزواجنا وأولادنا وجماعتنا زيارة مكة والمدينة ومسجد الأقصى في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
juri akan memberikan penilaian. Jadi tetap bergilir seperti ngaji biasa tiap pagi. Nah, sambil ngaji semuanya yang dibaca surat Wadduha. Kemudian nanti juri bapak-bapak, Pak Ambali dan Pak Ibar, juri ibu-ibu, Ustadz Nur dan saya. Demikian ya. Jadi seperti biasa ngaji, nanti sambil dinilai. Nah, ini mic yang pakai kabel. Hari ini musabaqah khusus Wadduha, bergilir. Nanti sambil ibu-ibu bapak-bapak membaca, jurinya memberikan nilai. Ya, pagi ini musabaqah yang dibaca baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sama semuanya surat Wadduha secara bergilir. Nanti jurinya akan memberikan nilai. Yang bapak-bapak jurinya Pak Ibar dan Pak Ambali, yang ibu-ibu Ustadz Nur sama saya. Terima kasih. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, jadi sistem penilaian adalah Dewan Juri barangkali mengambil sistem penilaian hitungan mulai dari 60 sampai ke 100, dan yang menjadi bagian penilaian adalah jenis bacaan. Jadi ada bacaan yang disebut dengan tahqiq, kemudian hadr, kemudian bacaan yang menengah. Jadi kita mengambil bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Kemudian yang akan dinilai adalah makhorijul huruf, hukum tajwid, dan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan hukum-hukum lainnya. Mungkin selanjutnya Ustaz Ambali akan menambahkan. Jadi bacaan surat Wadduha, bagaimana kita sampaikan. Jadi sekali lagi kami sampaikan, bacaan sesuai dengan ayat Al-Quran, waratilil Quran tartila, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Jadi itu membaca dengan bacaan tajwid. Tajwid itu sedang, dengan jelas hurufnya, panjang pendeknya, matnya, kemudian hukum tajwidnya hendaknya dibaca sesuai dengan kaidah. Maka dari itu jangan buru-buru, jangan cepat-cepat, jangan juga terlalu lambat, maka yang sedang-sedang saja. Jadi Bapak-Bapak untuk peserta mohon maaf tetap menggunakan mic agar dapat disimak bacaannya Pak ya. Nah, dimulai dari Pak. Oh, udah tadi. Dekat Dewan Juri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Langsung ini Pak. Langsung maju Pak sini kan. Biar anu kan satu-satu. Ngadep langsung. Tolong ibu-ibu jangan ribut nian ya.
terakhir dari Kalimantan Timur. Kediaman. Kalimantan Negara. Ada dah pengumuman lah. Menang siapa ni?
Bapak Ibu, Dewan Juri lagi rapat, harus tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan bacaan kita di surat Al-Duha. Namun kami sampaikan di antara kriteria penilaian Dewan Juri itu mencabut umum secara keseluruhan. Namun secara keseluruhan itu dipandang dari beberapa kesalahan, baik makhorij huruf, kemudian hukum-hukum bacaan, mat dan lain sebagainya. Jadi terkadang memang ada bacaannya secara umum bagus, Pak. Jadi nadanya pas, temponya bagus, hanya saja keliru terpleset di huruf. Nah, mengenai bacaan Al-Quran kami mengambil dari sisi tajwid nomor 1, kemudian bacaan nomor 2. Barangkali kami dapat bisa diberi contoh sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, metode bacaan sudah hampir sama. Yang pertama adalah tahqiq. Tahqiq itu biasanya bacaan yang biasa dipakai untuk musabaqah tilawatul Quran, pakai irama pelan, dan kemudian bacaan yang kedua adalah bacaan sedang, tajwid, yang dibaca seringkali dibaca oleh imam dalam sholat, dan kemudian hadar yang ketiga bacaan cepat, biasanya itu bacaan sekolah untuk hafalan atau berupaya untuk berbaca cepat hafal. Nah, maka kami contohkan dari bacaan ini, mudah-mudahan kalau salah juga tolong diingatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin itu sebagai contoh. Maka dari itu, dengan ini kami mohon maaf, secara keseluruhan bacaannya sama, Pak. Hampir, makanya kami sedikit makan waktu cukup lama, hampir berjam-jam. Hampir berjam-jam untuk pemenang yang lewat. Saking bagus segala-gala, Pak. Karena itu pesertanya lebih bagus dari kami. Maka dari itu, kalau penilaiannya kurang pas menurut hadirin sekalian, kami mohon maaf, tapi kami persilakan untuk menggugat ke MK.
Edi Armanto dengan nilai 175. Dan juara kedua Ustadz Danarto dengan nilai 160. Dan juara ketiga Barapita. Juara ketiga Pak Helmi dengan nilai 154. Kejepul. Barangkali Bapak itu saja yang dapat kami sampaikan. Barangkali Dewan Juri ingin menyampaikan pengumuman yang lain, itu lebih kurang kami mohon maaf. Jadi bapak-bapak dituntaskan, nanti baru ibu-ibu. Kepada para juara dimohon berdiri untuk didokumentasikan. Pak Haji Sobur dimohon memberikan hadiah. Bapak Ketua Yayasan. Nah, Pak saya nggak ikut. Terima kasih Pak Haji Sobur. Juara 2 Pak Haji Danarto. Juara 1 Prof. Edi Armanto. Alhamdulillah. Semoga memotivasi kita untuk belajar membaca buku secara benar. Para juri dimohon mendampingi. Ya, terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah bapak-bapak selesai sampai bapak kerja, sekarang giliran pengumuman untuk ibu-ibu. Setelah kami Dewan Juri 2 orang, Ustadz Muhammad dan saya mendengarkan seluruh peserta, maka kami sepakat bahwa yang menjadi juara ketiga adalah Bu Tuti. Bu Tuti, ya, dengan nilai Yuri 1 80, Yuri 2 90, totalnya 170. Yuri 1 saya, Yuri 2 Ustadz. Kemudian juara 2 Ibu Hambali. Yuri 1 memberikan nilai 80, Yuri 2 memberikan nilai 93, total 173. Sedangkan juara pertama adalah Ibu Edi Armanto. Nggak pakai. Ini betul-betul common sense, perasaan umum. Ya,
Yuri 1 memberi nilai 80, Yuri 2 memberi nilai 95. Total 175. Masya Allah. Nah, mohon sebelum nanti pembagian hadiah bahwa lomba ini bagus sekali. Kami melihat bahwa kita ini semuanya perlu belajar membaca Quran secara benar sesuai kaidah-kaidah tajwid. Akan saya beri contoh misalnya saja. Pertama soal makhraj, tempat keluarnya huruf, makharijul huruf. Misalnya kalau sin kecil sin, sin besar shin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, to itu bukan ta. Kalau to itu to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Misalnya dot, ra, sin, shad, ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian setelah cara keluarnya huruf, yang kedua panjang pendeknya. Panjang pendek ini ada yang 2 ketukan, siro 2 ketukan, mustaqim antara 3 sampai 5 boleh. Kalau ada seperti idza jaa nas, nah ini janya 6 ketukan. Nah kemudian setelah panjang pendek, jadi kalau bahasa Arab itu panjang pendek, seperti main musik akordeon itu ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah. Nah, jadi kalau bahasa Arab itu main musik akordeon. Tapi kalau bahasa Inggris itu naik turun. University, exaggeration. Jadi kalau bahasa Arab panjang pendek, kalau bahasa Inggris naik turun. Nah, kemudian sesudah itu panjang pendek tadi, kaitannya satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya wa wajadaka dhallan fahada. Tulisannya dolan, tanwin, tetapi nonya lenyap. Wa wajadaka dhallan, jadi ngeng. Nah, namanya ini ikhfa. Banyak di dalam duha tadi ikhfa banyak. Jadi tanwin itu n, tetapi lenyap menjadi ngeng. Nah itu. Kemudian misalnya juga huruf di akhir, seperti ro, ro mati itu kalau sebelumnya a dan u tebel, mulutnya nutup. Seperti Ustadz Nur kalau azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulutnya nutup. Tapi kalau i itu mulutnya melebar, khobir. Nah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Nah, mulutnya melebar. Nah, itu ini semuanya ada dalam ilmu tajwid, kita perlu belajar. Kalau sudah ngerti terus didrill, diulang-ulang sampai otomatis. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini luar biasa sekali. Ternyata ada perasaan umum. Ini tidak kolusi antara Yuri Bapak-bapak, Yuri Ibu, enggak kolusi ini, enggak kolusi. Nah, memang rasa. Inilah yang seperti ketika Prof. Edi Masalim sama saya jadi Yuri anak-anak, itu kok bisa sama juga. Yang dirasakan Pak Edi Masalim sama saya sama. Yang terbaik memang ini. Sama terus. Ini juga sama. Ustadz Nur dan saya, Pak Ambali dan Ustadz Ibar sama. Jadi yang terbaik adalah Ibu Armanto, yang kedua Bu Hambali. Ini tidak kolusi Pak Hambali ya, kami enggak kolusi. Kemudian Bu Tuti, mohon berdiri untuk menerima hadiah. Nah, kita minta Pak Hambali ngasih hadiah. Sebagai Ketua Dewan Syuro. Masjid Menara. Juara 3, Ibu Tuti.
Ya, semoga berkah. Kemudian juara 2 Ibu Hambali. Nah, ini bukan kolusi ya. Kemudian juara 1 Ibu Edi Harmanto. Ya, terima kasih. Kita semua berterima kasih kepada Profesor Edi Salim yang sudah mensponsori. Diri tegak, diri tegak, diri tegak. Ustazah kamu sekarang.